cia mwanya nä gå thiä na mbere na gå ikarania na ithuä gå kå arä kwa Muthingi TV na tå gä coka kä ondo-inä gitå nä atä namba ya arä a marä kä tie gå kua makä mutino-inä wa muiyå wa maä kå rä a mwena wa maä mahiå nä å kinyä te nginya andå 50 na ũmwe kå rä a nä riboti ä rekereirio nä rå honge rwa mũtharaba mũtune na kå rä a maugä te atä nao maragä thiä na mbere gå korwo magä carania na arä a kana gå gacarania na arä a matonekete na kå rä a magä thiä te na mbere na gå teithä family na makeria iria ikoretwo igitigwo ni endwa ao kuamuka hivi kusikiliza hivi maji nyumba ilikuwa imebomolewa, kufinywa nilikuwa na bibi yangu na watoto wawili wale tulikuwa nao nyumba. Nikaenda nikashika hao watoto wadogo nikawafunika hivi. Sasa ndio mvua ndio nyumba ikatuangukia, nikazidi nikupumua. Dakika mbili nikasikia maji imetoka na chini, ikainua ilikuwa imetangazwa kanisa. Sasa pahali ilipitia hiyo maji hata mtu angedhani imeweza pitia huko, haijawahi pitia huko juu, haikupitia hata rowe. Ilipata diverse, divert. Kuna ile kupokea juu na kuna ile kupokea kwa ukweli kabisa. Kwa mfano tuko na MCA area kwetu, tuko na chief, tuko na msema kijiji. Kusema ukweli ile njia ya kupokea kabisa walikuwa nafaa waitane mkutano na waandae watu, waambie ajitayarishe ama ajitaharize kwa hiyo nini, kwa sababu kuna ndemu itakuja. Hawakufanya ile jambo, hawakuelezea kila mtu mmoja, hata mtu mmoja mwenye tu niliona. Tugithie na mbere ni ati kaunti ya Nairobi ni mwe wa kaunti iria ithiete na mbere na kugumirwo ni muiyuro wa mbura nene iria ithiete na mbere na kura na kuria aikari ni mathiete na mbere na gutetane kiria maugite ati marakorwo magitara hathara o rucini makiria aria maraikorwo makihuthira ukui guthie kana guthie mawira-ini mao kuona ati barabara nyingi itiraikorwo ikigereka. Na turecicie muiyuro nayo kaunti ya Machakos ni mwe wa iria ikoretwo ikihutio ni muiyuro uyu thutha wa aikari aingi na mukiria mwena wa Kitanga na Maua gukore kaunti ino ya Machakos ukorwo magitigwo matare na uikaro na kuria family nyingi ciketiretana makiria kuri thirikari ya kaunti ya Machakos ukore kimateithiriria ukorwo makiona kundu kungi gwa guikara. Hapa Kivani, hii barabara inatoka Kadhome, inapanda Kivani, inapanda kule Mua kupitia kwa Songo na pande nyingine ya Kitanga na kuelekea Mua. Sasa hivi hii njia ni alami mnaiona. Na mkiangalia hapa imejazwa maji na mvua na mpaka imebeba mawe, imejaa mahali hapa. Pale juu pahali tunaita Kitimbalu. Tumetoka hapo maji imejaa, imevunja barabara kabisa, hapawezi kupitika. Na sasa hivi hapa ndio uende ukavuke uende kwa pande ya kwa Songo na upande Mua Hills, hiyo daraja imejaa maji hata gari haiwezi kupita. Na kwa hivyo na pale juu kwa Katilu tukiangalia pande ya Mavoko, Syokimau na hizo eneo zote zimejaa maji, watu hata hawaishi kwa manyumba yao. Naomba serikali ya county government ile pesa ya emergency tafadhali ifanye kazi yake. Hata kama ni kuweka magunia na changarawe mpaka mvua iishe mkate barabara, fanyeni hivyo ndio watu wawe na access. Watu wa bodaboda hawafanyi kazi kwa sababu hawana barabara za kupitia. Watu wale wanafanya kazi ya vibarua, hata wale wanaenda kazini hawawezi kwenda. Maji imetusumbua sana, imepepa mawe, imebeba hii njia.
Hata mama ya nyumba ya mama ya ngao madhangao imeanguka, sijui sasa leo ataenda kulala wapi. Na pande ya Kindaluma mvua inanyesha sana, pande ya Kikuyu, pande ya Katome mvua inanyesha sana hapa na nyumba imeanguka sana. Shida kubwa sana hapa ya Kivani, kumenyesha sana, mvua saa hii barabara imefunga hapa Kivani na tuna shida kubwa. Manyumba ya watu imeanguka, vyoo vimeanguka, tunaongofea tunaweza pata ugonjwa wa malaria, kipindupindu. Kwa hiyo tunaomba serikali kubwa na serikali ya kaunti tusaidie. Tafadhali kama wanaweza kuja watusaidie barabara kufungua, watoe hizi mawe zimebebwa na maji. Na tugithie na mbere kurumirira matuika na makiria maria makoretwo makihanika gicigo-ini kia Mount Kenya. Mutumia mubunge wa kaunti ya Murang'a Betty Maina ni augete ati family nyingi iria ikoretwo ikihutio ni mwe kana ikoretwo ikihutio ni tuika riri akane matuika maria makoretwo makihanika ni gukorwo igiteithiriria makiria na ugitiri na ni mwe kana ni ndeto ihutitio makiria ane munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua kuria augete ati magutigirira andu othe ni makorwo magiteithio makiria aria mahutitio ane miyoro ino iraikoro igithie na mbere guku bururi-ini. Mapping out the high risk areas. We need to cluster the risk, whether high, medium or low risk, and we need to convey the information to our people so that we can move our people in the high risk areas. We can prevent some of all these trouble, dangers through displacing people. Mimi ndio chairman ya kamati ya kushughulikia maneno ya mikasa katika Jamhuri ya Kenya. Wakati ya kiangazi ndio niliongoza shughuli za serikali za kuokoa maisha na kusaidia Wakenya. Wakati wa El Nino ndio nilifanya hivyo. Hata wakati huu rais amenipatia hiyo kazi. Na nitahakikisha vile nimeagizwa na rais, tutapunguza maafa na tutahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya hata mmoja atakufa njaa, atakosa pahali ya kulala, atakosa blanketi, atapata magonjwa, kwa sababu hilo ni jukumu la serikali yetu tukufu na ni kazi ambayo nimepewa na rais wetu. Tugithie na mbere turikia nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria mubunge wa gicigo mundu gwetwo Gicimo Githinji ni areketie kwanirira ati ni agutigirira ni kirande kana ni kurwa agitwara ndereti makiria bunge-ini ya gibururi na kuria gwithie na mbere gukorwo agitetera ugimu kana ugai wa kigina kia muingi kuria ugite ati no nginya agukorwo agitetera andu a gwake nigetha makorwo makiongererwo makiria kigina agioka ni horo wigie basari. Tumana mshamanyo wa Disaster Preparedness and Response Committee iria koretwo ikicemania ni undu wa kwigita na maundu maria maroka marehetwo ni ugwati wa mbura na kumenya uria andu meguikara na uria tukuhota gutara andu na kumenya uria andu aria mangikorwo mena thina ucio urehetwo ni mbura uria tungata kumathamia kumeiga wega na kumahe relief. Take this opportunity for us to thank Her Excellency the Governor, Kirinyaga County and her team. We have been able to move very fast as a team to respond to situations in Kirinyaga County. We were able to move very fast with the help of the county government to unclog and block all the rivers and the waterways so that we can have our water move out. We have been having a meeting since morning to identify areas that are prone to disasters and the situations of our dams, as the Deputy Governor has said, and also find out how many of our people are affected, what we can do, and the situation as it is now, and what we need to do. So we have done that as a county. We are happy that our dams are safe and our people are safe. Tugukite mwena wa guku mutithi area ya White Rose kugeria guteithiriria andu aria mabingiriritio ni mai thibitari-ini wa White Rose. Maya ya makoretwo maragite tondu mbura no turona riu ni mbura te ya kawaida na ni mbura ikoretwo nyingi muno in the last 3 weeks kada ciumia ithatu ira ibitukite. Riu ni twatema mutaro ugikurukia maya nigetha family iria mangikorwo maremetwo ni kuma micii yao magote kuma na ni tugucoka tuthondeke barabara ino na twarikia rira gukwara ni tugucoka tuthondeke barabara ringi no riu thaa ici ni kwamba guteithia andu aitu aria mangikorwo maremetwo ni kuma micii yao kana aria mena hatika ya mai maingi nigetha mabote bakorwo makihota kuma micii.
na itũra rĩakwa nĩ rĩrĩa rĩa Mũtithi namba 8. Na mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa inyuĩ gũka gũkũ gũtũteithia tondũ maĩ maratũthũkĩtie mũno ona mararingia nyũmba. Koguo nĩ twacokia ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa ngavana witũ na thirikari yake. Koguo ũndũ ũcio wĩ bata mũno tondũ nĩ mwatũteithia rĩu mwatũokoa. Koguo nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa thirikari nĩ ũndũ wa gũtũririkana. Tukitigana na icio no aikari kuma kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ marũrũnganĩte nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ abitha a rũhonge rwa KWS nĩ mararĩkirie gũkorwo magĩikia mwana wa mĩaka 18 iria-inĩ rĩa Naikuru thutha wake gũkorwo agĩtũngwo agĩthega thamaki iria-inĩ rĩrĩ mũgarũ na watho. Aikari aya nĩ maikĩtie rĩtana makĩria kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno ya Naikuru gũkorwo magĩgeria gũcarĩria mwana ũyũ kĩhoto. Kenye tunalilia hapa ni haki ya mtoto wetu ambaye alishikwa na afisa wa polisi wa KWS, na venye walimshika walimweka kwa boat, kisha baadaye wakampeleka deep sea na wakamwachilia bila life jacket, wakamtupa ndani. Kisha alikuwa anajiandaa kuingia shule, alikuwa amemaliza form 4 last year. Tuko na uchungu sana. Huyu ndio mtoto, huyu ndio alikuwa first born wetu. Na huyu ndio kijana pekee ambaye nilikuwa na yeye. Kuna mwenye alimuona, kuna wenye walikuwa na wao. Wakamuweka kwa boat, kisha baadaye wakapeleka deep sea na wakamuacha huko. Wakamtoa life jacket, alikuwa na life jacket. Wakamtoa, wakamwambia aogelee hadi atoke. So ana ile uchungu wa huyo mtoto. Amezima taa huyo mtoto. Inaniuma sana. Siku yenye aliishi kwa Saturday tulikuwa naye kwa maji na tulikuwa deep. Venye si tulisikia boti ikikuja, mimi nikaenda kwa miti kujificha, wenzangu wengine wakatoka nje. Boti ikakuja mpaka penye alikuwa, ikapita, ikarudi rivers, ikasema ndio hii ghasia iko hapa. Wakamchukua na wakamweka kwa boat na wakaenda na yeye. Mimi nikaenda mpaka hapo kwenye alikuwa. Kitu nilikuta tu ni samaki zake na kambenye alikuwa na ruadha nayo. Juu ni kitu nilijionea na macho yangu na ndio maana inaniuma. Juu kama ningekuwa sijaona singeumwa. Leo ni siku ya 4 ndio tunaambiwa ati mwili imepatikana huku ndani. KWS askari wanatoka nje, wanaingia kwa boma za watu, wanaperuzi kila mahali, wanaingia bila hata idhini ya mtu. Na sio kusema watu wote wanafanya yale mambo wanasema inafanyika. Hawa officers wa KWS tafadhali wametusumbua sana, hata sisi waendeshaji wa pikipiki hatuna amani. Maybe umelete customer kutoka pale penye umelete, labda anaishi hii area 41 hapa hivi. Ukifikisha customer pale, wakati unapofikisha umeshukisha, ukikutana na KWS unashikwa, pikipiki zinapelekwa hapa ndani. Especially kama saa hii kuna pikipiki yenye iko hapa kwao hapa ndani, unashindwa hiyo pikipiki kwani iliruka fence kaingia pale, na hii gate yao iko na nini? Iko na stima, fence iko na stima na gate iko na kifuli na kuna mlinzi mwenye. Na riboti yo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩtũhe kanya gaitũ kangĩ ga gũkorwo tũgĩikĩria gũkorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ tũgĩcokereria tũracokereria na mangĩ maingĩ makĩria kũrĩa iharo-inĩ gũkũ arĩ kwa Mũthingi TV. Save a Life nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcenjia maica ma andũ ngũrani Kenya yothe. Nginyagia haha nĩ tũcenjetie maica ma andũ makĩria ma 100,000 through gũtwara arwaru thibitarĩ, gwakĩra arĩa matarĩ na cikaro, kũhe andũ irio, gũteithia ciana iria ciũrĩire mabarabara-inĩ na kũ-empower mbeũ njĩthĩ. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe gũteithia na kũgarũrĩra maica ma andũ. Save a Life, transforming lives.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. Uka tutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. na nitwacokereria na gitio kinene njitikire rugoro gigutwara nginya kuria iharo-ini na kuo ngumenyithie uria ciana cia atumia cia gitinda ikigarikana muhotani wa maita mere mbitikaini cia gutua ng'ongo mundu gwitwo Eliud Kipchoge, muhotani wa ihenya ria Tokyo mundu gwitwo Benson Kipruto wa London, Alexander Mutiso ni makarugamirira bururi wa Kenya gukane mbitikaini iritanyitwo gukorwo ikihanyukirwo kuria mwena wa Paris. Mwena-ini wa Nyarari mundu gwitwo Paris Chepchirchir, mundu gwitwo Helen Obiri na Bridget Kosgei ni makarirukia federa ya Kenya mahenya-ini maya. By National Olympic Committee, and we believe and we trust that they will do exactly that, and we wish them all the very best of luck starting from today, and therefore please accept this team. I do. You know that I think in the history of the Olympics we have had quite a number of athletes winning at least 2 times, including our Eliud Kipchoge, who has won twice. And therefore, we would like to give him a chance to see if he can be the only one in the world to do it 3 times in a row. And therefore, the first one is Eliud Kipchoge. Because we want to make sure that this team that has been named here today, we work as National Olympic Committee and also through the government, we want to make sure that we work together in terms of any support that this team would want maybe to have in terms of preparing themselves to represent the country. Thank you very much for Athletics Kenya and NOC for actually putting us in Team Kenya. I think for the next 3 months we are going to train in a good way, trying to go and represent our country in a good way and come up with good results. For me, I cannot speak for myself. I speak on behalf of the team. And we thank God for being there again. It's not easy. And for there we are going as a team. And our prayer and hopes is that to go and run well. We know we are going to run for the Kenyans, not only us. So for you guys, pray for us and support us in na riu turoge nginya kuria mwena wa Ngeretha na kuria mbitika iritanyitwo gukorwo ikihambatanwo hwaini wa umuthi ari mbitika cia UEFA Champions League ni ikirekaini ria semi-finals kuria team ya Dortmund matanyitwo gukorwo magitongana na team ya PSG. Ripoti ya mbitika cia Champions League ni raikwiro kana ni raikorwo gitwikirira gaturumo mohoro hwaini wa umuthi ngatho cia mwanya ani gwikarania na ithuĩ kuma riria gukire nginyagia riu tugukorwo tugucokeria ngatho tukwiraga tutingiriho utariho tugucokeria ngatho ni undu wa wirutaniria waku mundu gwitwo Amos anauma muhuri witũ wa mbica mundu gwitwo Tael nauma director witũ mundu gwitwo Max amanyitanire hamwe na Aizo nio makiuma mwena wa graphics mundu gwitwo Jacinta Wambui
no guma kure mwena wa digital na kauka ile tu wa theka no uma kure mwena wa transmission agitigirira ati no ikorwo gitwamukira kuria mwena-ini wa TV nie tutongane haha muthe wa rucio mohoro-ini maitu ma thaa 7 na thaa 1 na thaa 3 nginyagia hindi iyo ngwire Ngai wa mwe akwende akwige na akurathime turorikanite ati we wi wa bata araria mwaki